ниңитнен, аламай маңан күміс алария сыжайбытынан. Эйеркей эғадде. Дорхонлық дұрабы. Убастабыллар, учуталлар, ытыктабыллар, ылжыктар, күнді выпускниктар, көрөкпиттер. Ан бүлдүрдүнен болбут пустук балаһынынан сибәстен, урут каанда болбатах, кураты осколы соютугар бастакыннан онлайн режимынан өрүләр линейкабытын сагалыбыт. Бүгүнкү күмүт буруйдактарын Михаил Васильевич Мегежевская атынан Малкы Ортос Кулатын 600 рухун, 11 тазырын айтчыларын, иллер көрөкпүттерин, күндү учуталлар бүтүн, илимиттинен талбатахан агардылан буруйду айхаллы көрсөйөмүн. Мен сибәстен 2019-2020 сүйбет бөлім жылы түріттү 11 клава битерек көрүләр онлайн линейкабытын алыбытынан агы. Эхиха бу керебеле күнгүтнен бейтин агардетин келдер, бордон нехелиге муниципальный тирили бахалга Ушканов Леонид Владимирович. Төгүнен бастабылах, учталлар, төрөппүттер, күндү выпускниктар. Олуктох салтаадыттан, онна туспаймаппыттан, идидик, истинник, ардилиббин көңүлле. Бары бәккеден билэхэджабыт билген дойдуу түрдүнен, республика түрдүнен, оруйоммут, онна нехликпит түрдүнен кайда курдук балыхыння келен турарын. Ону ол дебеккетен үйрекка барар выпускниктар бытыгар, онна 11 калаха битерен барар оғылыр бутугар, бәғыт талбыт эдағытигер этәңгә үйрекка кирәңгет, специалист атын сүгәңгет инникетен, бәғыт үйремет оскулағатын төрәбит нәхлеккетен, олар оруйоңгутын республика атын аттатар жон болықтары демет беге долбуя күйтебит. Неден турамман баргытын өссө төгөл бүгүнгү өрүләк күнгүтүнен өрәккәден түмүктәбит күнгүтүнен өссө төгөл итидик истинник ярделибин.
Биһиги икки тыгын чыгыр басыл выпускниктарабыт. Биһиги икки тыгын чыгыр басыл выпускниктарабыт. Биһиги икки тыгын чыгыр басыл выпускниктарабыт. Комойовый биһиги үйөбитигер түһэн токорфотох тиһи үйөбетак ахтабатах тиһиги бигер түбестибит. 11 сыл устатыгар осколабыт. Биһиги хайкис жебит болла. От жебит еркелер битин октугар. Үнди учууталларбыт. Биһиги эһигини агыннабыт талаттарбытын кытта үйрэ кэтэ көрсөрбүтүн переменаларбытын столбойка агырбытын үс этээски библиотекага олорбутун. Бүгенники кыйга жеолорон үйрөнүп дебтерге сояктыгар берилген. Ол кем тухары өйөбүт өйдөбүт ахпыттаңдар бүттөрүп бүтөрбүт эртулуян кыылдан үйрөп бүтөлөр бутыр мактал бутын кердебит. Эгени бары болбакка үттү көрөк атуттар сарарагы бар, туттарар болгу бар. Аттестат бары вагат ден өрүлө аксыны истен өрдүбүт. Вай, 11 сылыбыга көппүт. Бүтэк чорамыт күнэ бу иннеди. Олар санаа бутын төрбөктүк историяга кирер хаханда болбатак бүтейик чорамытын. Дорогие наши выпускники необычного 2020 года. Друзья, самое сложное и грустное – обращаться к вам вот так, в режиме онлайн, без возможности видеть ваши радостные лица, сияющие от счастья глаза. Но я уверен, что все это не может нас заставить забыть о том, что, несмотря на обстоятельства, мы вместе. Мы связаны школой, ее историей, духом, традицией и уникальностью. Вы должны знать, что школа живет вами, вашими амбициями, вашими талантами, душевностью, вашим интеллектом, ну и, конечно же, радостными событиями каждого выпуска. Пусть у вас все сложится. ЕГЭ наконец-то наступит и сдастся. Лето тоже наступит и даст вам возможность немного почувствовать его. Университеты и колледжи вас примут, и родители наконец-то немного успокоятся. Напоследок, с ноткой грусти хочу сказать вам: жить надо без суфлера, но с антрактами. Ничего не бойтесь, достигайте цели, идите вперед, исполняйте мечты. Друзья мои, будьте счастливы, спасибо вам, удачи и успехов! Выпускниктарга тухайын этте осколабыт директора Ушканов Федор Федорович. Ханнык багара киһиэхэ маңнайгы учууталын үйэтин сааһын тухары уннубат. Олоҕун устата тыл киэне амтаннааһын таланылан кылаахтык ахтар. Тоҕо диэтэххэ бу киһи эн аналлаах аянын аартыгын алыйар тухаамнаах туогун көрдүн буллара. 11 сылнарар түгер бир выпускниктар бытын оскола боругар күөрө кыту көрсүрүдэ маңнайгы учуталлара. Күндү выпускниктар периоды тутугар тектери маңнайгы учуталларды Розалия Ивановна оны саргыланын калайына кулларын истердикleri турат. Пожалуйста, Розалия Ивановна. Күндө олорбун эхигини баргытын тех чоран өрүлээх бырааһынньыгынан били кең байгалын бир кирилес дабаян үэһэ тахсыбыкытынан ис сүрөкпиттен долгуян туран ягардалибин. 2009 сыл балаанын бастыгы күнүгер жерекэн сибекки тутаңыт саңа сумка, форма, кетен крачан бейагыт боччумуран долгуя үерен ан бастан оскола баруогун атыллан оскола үеренячитин үрдүг атын чүппүккүт. Ол кемтен номнуа көй чичаак көппүтүнү 11 сыл ааһауста. Жологолор бу билигин осколаны бүтерен олох кең аатыгар үктенери турагат. Багарга метемине хияка инникиге эреллээх, үрдүк культуралаах жон болуң, канна дahırıttargıt üerenmet ipbit oskoлагытын, учуталларгытын уннумаң, сөбүлүр, табыллым дисанабыт үераққытыгер кирергитигер, таланылбыт идағытыгер бериннейләхтиг үереннен үшүгей үлэхет болан тақсын.
дойдугут атын чугдарыта дуоратын айың тутуң тус бэйагыт саҥа дьикти кэрахсэбиллээх суолбутун тэлэн куру иннигит диэки хардыылаани. Төрөппүттэргит оскуолагы төрөбүт дойдууттен туттар жону буола үүнэ сайта туруң. Оскуолага 5 сына үрдүк чыпчаал эбит боллагына олоккутугар эмие барда 5 сына буоларгар багаран туран бу эхиэха олоккут барда табыла турдун диэн бу маннык ситиһи табыллы карыскалын барыгдыгар уунабын. Ситиһини табыллыыны багарабын. Даргылана Николаевна әгәрдәкнештәбит. Өсі түгіл үтіе күнінен күнді учуталлар терапевттер онна биһиги кырачан оголор бут күнді выпускниктар. Өсі түгіл эхигини барыгытын бүгүнгү үйөрүлээх долбутуулаах күнінен ис сүрэхпиттен эгарделиигин. 11 сыл ынара өттүтүгер. Осколы борогун аан бастаан атыллаан, кылаас аанын оргуу ягай серенен арыян, били көрүү төрдүн ылаары симиттик туттан сетиллен киирбикки карахпар бубарды көстер. Бири бирге эбен, көгөреттен, аттан быттан сагалаан букубары битерен, банар тутан сырдыкка сирден, бастакы учудал атын ылдеттикин. Биэхыллакка бихирен, үһү ыллакка токур үстен комойон курустук үйэхэ тыынарбыт. Кыһаллан кылааһы тахсыбыппыт, олох киэң аарсыгар үктенээри тураңҥын. Ииппит, үөреппит, кыһаҕан умнума. Бастакы билии акылаатын уурбут, үөреппит учуталларбытын умнумаң диэн бэйэм баҕасанаабына көрүн. Инники олоххут эһиэне барыта дьэнке, ыраас, сырдык, хаандаганы каргыс суох болугар эренебин. Бир келим экзаменнергитин туттаран, сөбүлүр идагатын таба таянан, сетихилээхти күөренен үлэхит бертере болуохтары демнин мин эмне күп эренебин. Бары жоллох болум, торгулах болум, инникигит кескиллэх болун ден бэйэм алгыспын анын. Учутал үрдүкү класстарга эркен курдук эренен, итагайа үтүүн сибэһитин буолар. Кини кепсинегите изгелер ийи эҥерде, кини саҥарбыта саргылаах сынаабыста. Эҕырда тылдариллер эйигини сетте солустага салайан илче сылчыбыт класстык сынаячыларга Наталья Валентиновнага уонна Любовь Николаевна. Түрдәк тапсыбыт басты төрөктәрбин баргытын тияк чоранчук барар болгутулак күннен истиңник ардалигин. Ола оскула үйренипкенлерге өйгүтүттен сүппекке олокут бир керекер дийе болду. Мереппит такайбут учуталларга үрәхтәре элегини сырдыкка сирген. Бәйбәягатын аһам даганы сибәситті мыспакка өйөр доғырдуу боларын бей бұғытынан качестволарын өссө да ситерен сайынларан ең олағыр жоңлық егіннен кен тұттар. Жоно бола сетин тұтын. Талан ұлғыты жағадын тоғыры бағылан, бұл бар баға саналар кіт барда барғара толдыңлар. Сетихейлер әйге оқытуғар сеттиген келен істіңлер арсыба тарғыстар күн болдыңлар. Тарғылақ санағын салалан ейектен тұтыспұт солғыт тұтса тұру күнден алғыз тұлғынан күн. Жәрі күнді бүгінгі бүтәйік жоран кытташылан түріп бүттербен, оғылар бұл ұчыталлары барығытын әғіртелейбен. Бәйіз қыластан сағылан әттер сылы бұға етте сылжы бұт оғылар бұл, қылағым түріп бүттерін олуыз таптығын. Бұл әтті ғылы бұға бейгі бәйбәбітін кітті үлләқтік сығыннағам, тоғыртығын кәлді бүтті ғаныбын, оғыларым хама үчүгер качестволары диэн кинилер бэйбэйлерген да учуталларга да атын жоңго да үтүө сыгыннактар диэн сыгыныбын. Үтүө майгылаах, көнө сүрүннээх киһи каһан баарар олоҕор табыллыбыты ситиилээх болар. Мин каһан домнуум соҕо кылааспыт уолаттар нэрдьи чээбэлээх айкаары, жоҕун киһини толоругас Артёму, үтүө майгылаах футболист Андрея, чээбэ хооба хаҥалаа бэһиэлэй Валерканы, Надалах кемге нар өйөбүл болар, аңныга саналах валералы.
Kılahım kırgıttarıttan türken targan tuttunular, kılas tulugar kıhallar şanlanı, üdüye sanalaq, dolorugas maygılaq, eldağı diyalaq, tolkuydak, nasidanı, kılaspıt starıstatın epketmestək, joğun kihini lizanı, kollektivi tümetarda joğurdaq, pozitiv kihini maşanı, nalıtçı dağırıttar barını bardan türgenlik dolarar sardananı, könü sürünnek, sırdık sanalaq, balanı, Gülen miçeriye sırcasıreydak zeynini, bu yıl bihigos kola butıgar ürenik etbit üdüye maygılar, nalıtçı Aleksandrina'nı eğitini, onu dörüptüklerbin kahan dağını umumuz boğa onuttan, beyem mahtanabın dörüptüklerbe sette sılıbıha, sil bey-beyabidin öydüğün kelbet bitiger ehliyaha ulağan mahtal oldu. Oskonu bitirekçilerge onunla mamlık kıllar edebin, bastıkıktan, Ehegir kahan bağıra jongo ütüyüsüganna, könü sürünne, ahınıgas maygılah, gen göğüstəq bolun. Manның maygılah kehi kahan bağırar oluğu niye düşmek olar. Dururumut sılgıtın kayan dağını sitihi ürenin, otçoğu oluğu söptör sulu tabıqlık. Gen tolkuyda jön bolun, bilingi jalqanna, olarıya turarkemge türkenlik söptüre yakın. Üerek olağa türken targan bolun. Bılır gıttan norvat sılba, bıtan jonu öbilerler. Oskolu da biterbittiğin doğruluğu bolun, bey-beyağa teger kömülüsüne sılcın, törüpbitterbittin, çoğaz çoğudun, istiklik sanan, harsıdan. Üel boğulan olorun, oğlunun uluğundan keler kölüne adın tutuyağa da öğretin. Büyüngü güngüt ehliyağa oğa sağıstın, oskola kemninleri bir hayda hap bitehip çoğanlık boldatı oğlun. Bu biligin dağını oloqu tehenenli gidiger, ondan össe da elbaq lıntınas çoğanlar ehliyettini dediler. Ürdükке sırdıkta kötüter, ütüğünü kereni yükseder, ütüğün giybit uçutal, üye sağız eyeher, cil mahtal. Gündü выпускниктер, дөрөпүттерги таптырыттан агарда кылдырылар, Анисимова Айкалина Андреевна. Бастабылак үрэттиктер, оннан малка тосколатын үрэттиктер. Өссө бир үрэхдыла темиттенен, теяк чоран чуктары күннен, тоқ бар үрэттиктер атырыктан, истиң ағатебитин кертердин көңүлден. Сөйді бұл ұлттеккемге бейғаларды қолыны бітерен әрәлерін ехін. Бейгі исірәқтігістен кенлерге бағарабыт, бары сети қоту аттестатын алан, сөбілір идәлерін талан, сүрәқтері сөбілір дуғалары сытар идәлерін бағалан, үләхі күпкөйді жоғын жан болан тақсықтара ден бейге әрәнәбет. Мақтал тұлларын кердебет аң маңнайғы классика бейғалар бұдын ұлғыт, Өреппет такайбыт бастапы чуталар бұтыға Тарбылана Николаевнаға, Розалия Ивановнаға. Бәхіз кластан бұл күндіңе тері иелі бөбейден, иден такаян үже сотер чуталар бұтыға класты қылаячылардан Любовь Николаевнаға, Наталья Валентиновнаға, онытын арас предметтерге өреппет, тоқ бар чуталар бұтыға барларыгар, бүгін истинтылар бұтын анныңсыдың көңілден. Әхеге сыраллар құлаға тегер бағарабыт, сетихилері, Tuygun öğrenekçileri, maktanlar, öğrettikleri. Ona tulurdaq bolunu. Oğa kemiskelin gününden sürəxbet çöpçülerin, saptallar oğular butun, öğren tolgen trendini ağadırır bütün kömürde, daha da oskolunu biterdergeç əhici bir yağı grup, köpüracan oğular bolagır. Günde oğular but, grup güle öğret olcun, doğurdu sühenmeden kahanda çitlerinden, sedək kuyulaq bolun, Ola kurtula tırgılan, kuruk, jallaq degenlerge yerde tutuncan, ağasanan, basının anıydı. Ehli kuskutular, sağmay kıhallar jongun, iyiler git, ağalar git, ebeler git, eheler git, algız kılların isten sırda taktık bolun. Gündem istin iğrak sığanlara, uğarabat kıhamlılara, öybüllere, muğra sohtaktallara, bilgini barıbıdın üstüne Bu sıllar tuğara Aksabakka kıhıllan turan öğretbet uçutallarga mahtal tılların kertediler, Yegorova Настя, ona Sayınaf Arçın. Koyup bihiddiği kalbette oturum. Oskola vaktın kıtta bırahaydı har kümmüt buyunan kelle. Bugün olaq kiyan artık yaratıldır kümmüt, emeye de yürüylək, emeye de hamal kalaq.
Ам бастан осколага тыллан кири бүккетен, ыстыкы чораммытын тыхан, сылай арас күрөхтерге кыттарбытын, элбах кырдах нырдах күннербитин, эре болбакка бейетini вереппети чуталдарбытын, онна Карайс, бәйлерин ооларын курдук карайс тысылжыбыт, күнді Саргылана Николаевна бытын, онна Любовь Николаевна бытын, курук күндүдүк өйдүү саны сылжыхпыт. Бегини ойбут бегини билиге ойбут осколабыт. Бары лехеттеригер исрахтан калдыбыт кетен, долгуй букутун онна туурдах сыгыңытын ихин мактанабыт. Битехегер бейха күз көмө өйдөбүл болбут тапталлах төрөп битегер мактанабыт. Вахтабыллах, учуталар бытын Наталья Валентиновна, Наталья Ивановна, тиһак чоранынан агардалибин. Багары мәтә хига ухун Аллах олого. О, бих. Онна тохих. Битин он бих уйртан кал буталар бытын мактанамы. Кинлер биге бу ваханат катакат бутер эта вагат шуйтери бигин уйртан каябыттар десе устужунду бара бутер маннык били краем билин уран береллеба. Особенно эти Розалия Ивановна еще улахан мактап беремета, то жетеркини биге үдүк класска такар бутер маннык белемнен, маннык уйртан, ок баганын, ок чигейин, бартын бахара, каян бигин бе үдүк класска такар. Окейстен Наталья Валентиновна ол уйрагати дендесте кытатыннаран сочуян берен бигини бу Оскола бутын бирахтыр ди, оскола бутын битерет деба дебе. Аны бихи, аны багаран тура, эхига, аны багаран тура. Эшкарны ягдалибин, аны битер, тагыла. Биылғы выпускниктарды табыллагыс өйдө, активный позициялар, билиге көрүүгө тартар, арас сайысқанын бейлерин сайынларын инникиге жогурда оголор. Кинилер ортолорулар bağlar, kuyrak bastınlara, aras olimpiadalar, küraktер, конференциялар tutkulaktara, keskilyak sportsmenler, художественная самодеятельность, активный tutkulaktara. 11 kılahı bitirer, bitehek çoranlarından oğulurga aras ekihillerin ihin, gramata tutturar bütün gömüller. Eygi doğan soğuklar, ekranla, talanla, soğukla, oğulurda bulunmayın. За хорошие успехи в учебе, примерное поведение, общественную активность в школьном ученическом самоуправлении и в делах класса, за результативное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников награждается Егорова Мария, выпускница 11 А класса. За хорошие успехи в учебе, примерное поведение, общественную активность в делах классного коллектива и школы, за результативное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, научно-практической конференции «Шаг в будущее» награждается Иванова Елена, выпускница 11 А класса. За хорошие успехи в учебе, примерное поведение, общественную активность в делах классного коллектива и школы, за результативное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсах, фестивалях в составе ансамбля «Сыткыз» награждается Афанасьева Кереченя, выпускница 11 А класса. За хорошие успехи в учебе, примерное поведение, общественную активность в школьном ученическом самоуправлении и в делах класса, за результативное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, научно-практической конференции «Шаг в будущее», чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, творческих конкурсах, фестивалях в составе ансамбля «Сыткыз» награждается Савинов Арчын, ученик 11 А класса.
За хорошие успехи в учебе, примерное поведение, общественную активность в школьном ученическом самоуправлении и в делах класса, результативное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, ответственное творческое отношение ко всему награждается Ильевлева Айталина, выпускница 11 А класса. За хорошие успехи в учебе, примерное поведение, общественную активность в делах классного коллектива и школы, за результативное участие в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике, в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills награждается Григорьев Сахастал, выпускник 11 А класса. За хорошие успехи в учебе, примерное поведение, общественную активность в делах классного коллектива и школы, за результативное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии, творческих конкурсах, фестивалях в составе ансамбля «Сыткыз» награждается Калакарова Яна, выпускница 11 А класса. За хорошее поведение, общественную активность в школьном ученическом самоуправлении и в делах класса, результативное участие в научно-практической конференции «Шаг в будущее», чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, в республиканских турнирах по боксу в различных спортивных соревнованиях награждается Кондратьев Ефрем, выпускник 11 А класса. За хорошее поведение, общественную активность в школьном ученическом самоуправлении и в делах класса, результативное участие в различных спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях в составе ансамбля «Сыткыз» награждается Тортоюсов Николай, выпускник 11 А класса. За примерное поведение, общественную активность в делах классного коллектива и школы, ответственное творческое отношение ко всему награждается Федорова Елена, выпускница 11 А класса. За хорошее поведение, общественную активность в делах классного коллектива и школы, результативное участие в республиканских турнирах по боксу, в различных спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях в составе ансамбля «Сыткыз» награждается Байшев Эрхан, выпускник 11 А класса. За хорошую учебу, за примерное поведение, за успешное участие в школьных и районных олимпиадах по русскому языку и литературе, за участие в научно-практическом конференции по культурологии, за активное участие в классных и школьных мероприятиях в Совете школьных лидеров награждается Егорова Анастасия, выпускница 11 Б класса. За хорошую учебу, примерное поведение, за успешное участие в школьных и районных олимпиадах по географии, английскому языку, за участие в классных и школьных мероприятиях награждается Данилов Андрей, выпускник 11 Б класса. За хорошую учебу, примерное поведение, за успешное участие в школьных районных олимпиадах по физике, ОБЖ, физической культуре, за спортивные достижения по вольной борьбе, хапсагаю, гимнастике, за активное участие в составе детских ансамблей «Сыткыз», «Огосаз», за участие в жизни школьного коллектива в Совете школьных лидеров награждается Касьянов Артем, выпускник 11 Б класса. За хорошую учебу и примерное поведение, за успешное участие в математических олимпиадах, за спортивные достижения по вольной борьбе, за участие в жизни школьного коллектива награждается Афанасьев Айкар, выпускник 11 Б класса. За хорошую учебу и примерное поведение, за успешное участие в школьных районных олимпиадах по ОБЖ, физической культуре, географии, за спортивные достижения по гимнастике, физической культуре, за активное результативное участие в составе детского ансамбля «Огосаз», за активное участие в классных и школьных мероприятиях в Совете школьных лидеров награждается Егорова Елизавета, выпускница 11 Б класса.
За хорошую учебу, примерное поведение, за активное и результативное участие в составе детского танцевального ансамбля «Сыткыз», за активное участие в классных и школьных мероприятиях награждается Семенова Евгения, выпускница 11 Б класса. За хорошую учебу, за успешное участие в школьных и районных олимпиадах по физике, за активное и результативное участие в составе детского ансамбля «Огосас», за активное участие в классных и школьных мероприятиях в Совете школьных лидеров награждается Степанова Мария, выпускница 11 Б класса. За примерное поведение, за открытость, позитивный настрой, трудолюбие, за активное участие в классных школьных мероприятиях, за старание и упорство в достижении цели награждается Гаврилева Жанна, выпускница 11 Б класса. За примерное поведение, за открытость, позитивный настрой, трудолюбие, за активное участие в классных школьных мероприятиях, за старание и упорство в достижении цели награждается Колесова Александрина, выпускница 11 Б класса. За позитивный настрой, доброту и отзывчивость, за спортивные достижения по гиревому спорту, перетягиванию палок, баскетболу, футболу, за активное участие в классных и школьных мероприятиях награждается Лыткин Валерий, выпускник 11 Б класса. За позитивный настрой, доброту и отзывчивость, за стремление к самосовершенствованию, за активное участие в классных и школьных мероприятиях награждается Савинов Валерий, выпускник 11 Б класса. За примерное поведение, за открытость, позитивный настрой, трудолюбие, доброту и отзывчивость, за активность в классных и школьных мероприятиях награждается Степанова Валентина, выпускница 11 Б класса. За примерное поведение, за открытость, позитивный настрой, трудолюбие, доброту и отзывчивость, за участие в составе танцевального ансамбля «Сыткыз», за активность в классных и школьных мероприятиях награждается Ушканова Сардана, выпускница 11 Б класса. Оказалось, это больно, школа, я скучаю. Маңдайды чуктар чоранын, мындыр кайсолгар китиккен. Сағақтан саптынар сарылды, сандары кыртыкка тиydikti. Элесіне келен астық, бұны күдік оғыс асылып, арылжыда алтын чыран чоранчы. Чуктар, тиях чоран. Oh, ini kena. Bidiğe körüge bağırır, bildedik solları arayıcın. Kenara oskola kıhavır, yer tutta artıkın attağın. Günükke buka barıgıtı, bu kızıl olmadan denge ıldahalıklarını rabır. Eğgini kıska denge ıldahalılar, bunlarına 2019 yılında dokuzlaydağı bir kolej muhtemelen Zeynep'in başında bu süsleyenlere Onna Максим Ефремов.
Товаров. Да, маме пока микрофон на один товар. А ты наушники видишь? О. Berarti itu dia. Mantan salgı akış pıkkıtın taharan, yere korom, kömür köpsetek biter, beybeğatın eğatiler biter mirabır. Свободный микрофон. Köpsek kadılı. Çiligin barılı gün gösteriyor tere, barı beybeğe bitine katılır, ili bitine, uyda böyle. Bazı günleri, evet be. Yan gibi. Eğer Maşa. Kimdi köstübet? Lena. Andrei. Eğer Andrei. Liza, eğer de böyle hep bolluğa öbür yürü de kirer. Eğer de Жанна, eğer de Настя, eğer de öbür yürü de kirer öyle hep bir de bolar. Eğer de Alexandrina.
Lira. Arçın, eğerde. Mito, eğerde, fiskoturna gekiler. Arçın, eğerde. Omle heberde bolar. Kereçene eğerde. Kimari wannak kerçene. Ola, Tatiana, eğerde. Такота, привет. Ой, Миша, эгарде. Если. Спасибо. Да, обязательно будем так. Это... Ой. Лена, эгарде. Айталина, эгарде. Юрдугөр хакиран үлэхэд берде болар, Айталина. Oğlar. Zaten yürek gider. Sportun bırakayasınız. Sportun bırakayasınız. Oğlar. Efendim istedim o vaktan çok mu? Zaten yürek girik. Körs yoktu. Ya kursi hadiri. Sarıktanın bir Beretenle yardım buldu. var. Körs yoktu. Körs yok hadi. Ya bakalım. Evet de var usta. Karaların koşuyorlar deri. Kalarım. Deri. Egarde.